Najprije poželite promijeniti svijet ili stvoriti nekakvu situaciju. Međutim, dobro znate da ako otvoreno najavite šta želite učiniti, došlo bi do snažne reakcije protiv toga. Zbog toga vaše namjere ne najavljujete otvoreno, nego se poslužite tehnikom problem, reakcija, rješenje. Prva faza, stvorite određeni problem potajno, za njega okrivite nekog drugog ili stvorite situaciju s nekakvim prevratom ili neredima. Zatim, pomoću medija koji ništa ne pitaju ili ispituju, iznesete javnosti verziju problema u koju želite da javnost povjeruje. U drugoj fazi želite izazvati reakciju javnosti, reakciju straha ili ogorčenosti, ili natjerate javnost u stanje u kojem će prihvatiti ono što predlažete. Dakle, stvorili ste problem i dobili reakciju, ili je javnost prihvatila vaš prijedlog nečega što želite preduzeti kao rezultat toga. Na kraju, u trećoj fazi ponudite rješenje za probleme koje ste sami stvorili. Imali smo rat protiv terorizma, imamo ga još uvijek, pri čemu oduzimaju osnovne ljudske slobode. Imali smo invaziju na Afganistan na osnovu prihvaćanja službene priče o 11. septembru 2001. godine kao istinite priče o islamskim otmičarima koji su srušili tornjeve u Njujorku. Dakle, imali smo problem, imali smo reakciju na problem kao što su zgražanje i bijes, a imali smo i rješenje. Rješenje je bilo napad na Afganistan, zatim takozvani rat protiv terorizma, oduzimanje naših sloboda što je pravdano borbom protiv terorizma, a cijeli točak rata, uključujući Irak, Siriju, Libiju i ostale zemlje, pokrenut je prvobitnom užasnošću zbog 11. septembra 2001. godine, koji su poslužili kao izgovor za sve što se događalo kasnije. Dakle, ako službena priča nije bila istinita, a zaista nije, sve ono što je nakon toga urađeno počiva na laži, velikoj, strahovitoj laži. Kome to koristi? Islamskom svijetu očito ne koristi kao ni američkom narodu. Od napada 11. septembra koristi je imala samo jedna grupacija koja je htjela pokrenuti rat protiv terorizma, odnosno otimački rat. Ono što se desilo malezijskom avionu na letu MH17 koji je oboren iznad Ukrajine ima sva obilježja problema, reakcije, rješenja. Ako pogledamo MH17, kome koristi da povjerujemo u službenu priču prema kojoj su avion srušili separatisti koji se bore protiv desničarsko-fašističkog režima u Kijevu? Kome to koristi i kome koristi svaljivanje krivice preko proruskih separatista na rusku vladu i Vladimira Putina? Koristi svakome ko želi demonizirati Rusiju, s obzirom da postoji dugoročni plan za izazivanje rata Zapada i Rusije, odnosno Kine. Pri tome ne možete odvojiti ono što se događa u Ukrajini i rušenja aviona MH17 od onoga što se na stravičan način desilo u Gazi. Ratovi mijenjaju svjetove. Svijet je drastično promijenjen nakon Prvog i Drugog svjetskog rata. Cijelo vrijeme želio se zapravo izazvati novi svjetski rat, kako bi se dovršila transformacija u globalnu državu s jednom svjetskom vladom i svjetskom vojskom koja će diktirati svjetskom stanovništvu. Sada imamo situaciju u kojoj je praktično nijotkuda izronila teroristička organizacija ISIL, koja je strahovito dobro naoružana i finansirana. Na raspolaganju ima 2 milijarde dolara. Sve se odvija strahovito brzo. Plan je sljedeći. Stvaranje žestokog sukoba šita i sunita. ISIL predstavlja sunite, a s druge strane imamo irački režim koji predstavlja šite, a direktno preko granice imamo centar šiitskih muslimana Iran, u kojem su 89% stanovnika šiti. U posljednje vrijeme došlo je do čudne promjene smjera Amerike prema Iranu. Amerikanci sada počinju govoriti kako bi možda trebali početi pregovore s Iranom i postići nekakav dogovor u vezi s ISIL-om. To zapravo znači da Sjedinjene države u sukob sunita i šita žele uvući Iran pod maskom zaštite šita koje masakriraju sunitski ekstremisti ISIL-a. Ako Iran bude uvučen u ratni vrtlog, iz njega neće izaći. ISIL želi osvojiti Irak, Siriju i Levant, što između ostalog uključuje Izrael, Jordan, Palestinu, Liban, Kipar i područje na jugu Turske koje obuhvata Hataj. Dakle, imamo sunitsku ekstremističku vojsku koja najavljuje osvajanje Levanta, odnosno Izraela. Očekivalo bi se da u takvoj situaciji izraelski premijer Netanjahu kaže moramo se zaštititi, Izrael je u opasnosti. Međutim, umjesto toga on kaže nema problema, pustimo ih da se međusobno bore. Na dijelu je demonizacija Rusije zbog događaja koji se dešavaju u Ukrajini. Istovremeno imamo zapaljivu situaciju na Bliskom istoku, što predstavlja još jedan front protiv Rusije. Veoma je lako vidjeti da Rusija može biti uvučena u sukob na Bliskom istoku time što će podržati Siriju, a uništenje Sirije i Irana dio je plana ISIL-a i Sjedinjenih država. Nema sumnje da bi Rusija podržala Iran, a isto bi uradila i Kina. Ako sagledate situaciju iz prave perspektive, ništa se ne događa slučajno. Situacija s Libijom nije bila slučajna, situacija sa Sirijom nije bila slučajna, ništa nije slučajno. Ni pojava ISIL-a nije slučajna. Naprotiv, to je dio dugoročnog plana vladara iz sjene koji žele preuzeti kontrolu u svijetu izazivanjem haosa, a oni će ponuditi da iz takvog haosa nastane red.
Njihov red, njihov novi svjetski poredak. U ovoj priči ima još zanimljivih detalja. Na primjer, Krim. Sjedinjene države pripremaju se za rat s Rusijom preko Ukrajine, koja planira vratiti Krim. Putin je još uvijek suzdržan i drži oružje u stanju mirovanja. Međutim, ako pokušaju vratiti Krim, ego i ponos Vladimira Putina neće mu dozvoliti da ostvare svoju namjeru. Ako pokušaju vratiti Krim, tada bi se izazvao proračunati rat protiv Rusije. A otvaranjem fronta protiv Rusije na njenim granicama slabi se ruski uticaj na Bliskom istoku. Saudijska Arabija i Katar na određeni način predstavljaju 51. države Sjedinjenih država, iste one koje financiraju ISIL i terorizam. Naravno, Sjedinjene države formalno osuđuju terorizam koje njihove 51. države podržavaju. Slika koju dobivamo toliko je jasna da nema nikakve sumnje kako se radi o velikoj namještaljci, čiji je cilj izazivanje svjetskog rata. Pohod na Afganistan bio je prva faza, pravdan lažima o 11. septembru. Zatim su otišli u Irak na osnovu novih laži o iračkom oružju za masovno uništenje, čime je stvorena situacija u kojoj ISIL može slobodno klati i ubijati. Vladari iz sjene žele otići i u Afriku, a jedna od prepreka bio je pukovnik Gaddafi. Izazvali su situaciju u Libiji u kojoj su naoružavali i financirali pobunjenike koji su napali Gaddafijev režim. A kada je Gaddafi uzvratio, mediji na zapadu su vrištali: Gaddafi ubija vlastiti narod. Ne, Gaddafi je uzvratio napadom na ljude koje je zapad financirao da napadnu njega. Zatim su krenuli u Siriju, smatrajući kako će Sirija brzo pasti kao Libija, ali to se nije desilo. S obzirom da su kasnili s ostvarenjem plana, smislili su podvalu s napadom hemijskim oružjem. Međutim, Asad s tim nije imao ništa. Bio bi to samoubilački potez, a Asad nije glup. Uskočila je Rusija i spriječila napad na Siriju. Njihov plan sa Sirijom ne ostvaruje se prema planu, ali zato se nijotkuda pojavljuje ISIL. Sve se to odvija pod kontrolom mađioničara iza scene. Kada to shvatimo, možemo vidjeti da aktuelni događaji nisu slučajni, već hladno proračunati. Vladari iz sjene predstavljaju čisto zlo. Oni nemaju srca, nemaju emocija niti saosjećanja, a njihov jedini cilj jeste pustošenje i razaranje. Stratezi iz kabineta izazivaju krize i ratove, prolijevaju tuđu krv, a zatim se pojavljuju kao mirotvorci.